Ulu ceneng wayan laras inanak ibuku idewo adone landas idewo teko mulih mai neko inanak ibuku bapo gumanti bapo suk semua pesan buina sing suwud-suwud lah karmang idewo ane madan pitekat nganutin kapine ane madan daging sastra ketekaning agama Rasumanu bagio nyen anak ibuku bapo tak kalaning sidul antar kecunduk di depangan ibuku jani rasa sing jema boyo nyen bapo kapining ragani dewa sangkaning sutresno sangkaning mulo sayang bapo kapining dewa jening manut kapining daging sastra ketekaning agama yen ning buat kepatutan anake dadi piyana besan idewo lakar bani langgano kapining sang rumago ane madan guru penabian bilih-bilih guru rupago nabi satuan baponi busan sing dadi dewa lakar bani kapining ane madan sinalih tungil guru bilih-bilih guru rupako pemekas ira ramu ane lekadang dewa pemekas imene kapining sang rumaga guru pemekas ira ramo do idewo keni ane madan rajo pinulah alpako guru ane keadanin dek itu jeneng wayan laras idewo iya kapining daging kecaping sastra pemekas sekaragung ane mausa warama
kesatuan baponi busan ane kesurat ri sejeroning daging kecaping sastra ring kekawin kaungahan ingyan pitekat iato pewara-wara sang rumaga guru rupaga sing jadi dewa lakar ngengsapang ane madan ngeras cici bakti kapining lingi hide sang rumago pitero ane ke paosang tar melupeng pitero pujo teketo nyentini pangsing rugi pangsing pocol anak ibu ke bapo mapi deket mapi duduk rara pekapining ragani dewo keto pesan manut kecaping sang yang ngaji sastra iya di bani dewo mau parilaksana sebuah sinahi dewo ngemasin ane madan ya saking riki ngasa sangat bapak makidian kapining ragane dewo ngawet uli malu bile-bile inone jani sanangen sareng-sareng lakar ngeres ciciang panggumanti sido nemuani madan kerahayuan